Ngikubingelele mbukeli wentsese TV1 nomlandeli wohlelo iTell You Story gama lami uNkosi Sibonga Wamngadi yo presenter yohlelo ke iTell You Story. Namhlanje ngisendaweni ke engeke ngidalule ngihleli futhi nomnumzane la esingeke futhi naye simusho igama ngesimo sokusinda kodaba lakhe ke ngesimo ke sokuthi ke sikhipha inombolo entsha. Ngiyazi abantu abaningi bezama ukusithinta bezama ukusithola singatholakali since inamba yethu WhatsApp isavaliwe futhi ingafoneleki. Abanye bathi iyakhala kodwa ayibanjwa, abanye bathi ayingeni isidalo. Izimo ke lezo sayilungisa ke ama technical producers ethu nabantu ke ababhizi nento zethu lezi za social media bayilungisa leyo ndaba, kodwa sikhiphile inombolo entsha ibhaliwe la escreenini, abantu bayasithola kuyo. Uyayifonela nje kuphela. Nananga umnumzane engihleli naye ungithole kuyo, ngase ngithi angisume ke ngisheshe ngifike kuyo since ke udaba noma ke iTV bisamele ukusebenza ngesimo salento esinalo. Kodwa ke namhlanje ke ngihleli naye la umfowethu la ngeke ngisho igama lakhe futhi ngeke ngisho ukuthi kuphi nendawo engizokusho nje kuyena noma kunina ukuthi story sakhe siyasinda and sifuna ngathi ningasilalisisa kahle ngoba into le ejole ukwenzeka kodwa abantu abayinaki ukusinda kwayo futhi abanakile ukuthi lento iyabahlukumeza abantu abasuke beyenza. Mfowethu ngizokunikeza ithuba ubingelela ababukeli bentsese TV1. Sanibonani ngokukhulu ukuthoba nangenhlonipho ngithathe lithuba lelimngele ababukeli benseka isizwe TV kunye nomphathi wohlelo. Igama lami ake ngilidalule. Yes. Mfowethu usifonelile sakhuluma nje kakhulu nawe wasichazela udaba lakho nanokuthi udaba lakho luhamba kanjani. Kodwa ke mina ngiyalazi umbukeli ongalazi. Ngiyacela before sifike kulo sizame nje ukuvezela umbukeli ukuthi wena uqobo lakho ubumuntu onjani ngobhekana lelicala noma ungobhekana nalenkinga obhekene nayo njengamanje. Ekhaya wawumuntu onjani, ubufunda, ubusebenza, ubuwenza nje empilweni before uze la uzofuna umsebenzi? Mina yabo nje angifuni ukuqambela amanga. Mina bengumfana oright namanje ngisamfana oright. Ngiyona ukuthi uyazi nawe sonke silambile emakhaya balendile bafuna imali. Yabo kumele bakhone ukuthenga ukudla. So bengifunda ngafunda ngasiqeda isikole. So ngiqeda isikole kwaphoqa ukuthi ngize la kuLikabhanana ngizobheka isikole ngagcina ngasitholanga. So ngasithola kwami isikole ngagcina ngiholela ekuthenini ngifuna amatoho. Ngafuna amatoho ngafuna ngibele ngithola ama-piece job to yabo ukusurvive nje yabo ngikhoke irent yabo la ngihlala khona. Futhi ke uthi ngabo June after ibirthday yami yabo mina ngizala ngo-6 yabo June. Futhi ke khambe ngakapheli ngisho yona le nyanga lo ngikhambe ngeThekwini yabo ngifaka ama-CV ngifaka hayi ngibuye ngibe nethemba ukuthi akuzofonela hayi ngingangeni. Hayi kuthi umunye umjida akasasebenzi yabo la engiyade ngisebenza khona la ngizoxoxa khona ngakho yabo istory ngakho. Lo mbhemi athi ngimnikeze iCV because uyangibona ngiqayekile ngafuna umsebenzi ngimnike athi ngeke kuphele insuku ezothi ungafanelanga. Hayi mfethu ngisho nasekhaya ukuthi bakumele ngibuye yabo ngalesikhathi leso ngiphinde emakhaya because yabo ngahlangani mfethu. Futhi ekhaya bathi ngibe nethemba lo mbhemi lo mhlawumbe uzongifaka into right. Angangitshela ukuthi ikampani kanjani kwenziwana bo. Naye angimazi usebenza khona phela ngithi hayi gqoka uniform uhambe eqondile nje kusena kube intambama futhi abuye sashayela nje casual. Hayi ngilinde ngishaya ngakusasa she called yabo hello hayi nami ngilindele okay baphendile wonke yabo ngichaze kakhulu ukuthi okay ngizofika ku-interview. Hayi ke bathi hayi ngifike ku-interview nakhona bathi ngifike kusasa cabanga hayi ukuthi ngifike mhlambe yabo Same day yabo like same day mhlambe isikhathi nesizana kabani. So ba desperate labantu bafuna abantu vele bathi vele ade bedilisa. Hayi kodwa manje ngibona ukuthi ngilede ngathi iyangishiya egazini akukodwa ngithazi anginamali labo futhi nasekhaya futhi semile ngigodwe ngiphinde emakhaya because la isekho imali rent yanginakudla azini ngithi hayi ngizoya. Kodwa manje ngiyeza ukuthi konke ngishiyekayo ngiyabona talent ngathi konke wrong konke engayizwa kahle. Lo mbhemi lona ngifica khona le company le bengithi ngiyabheka hayi la ngizwe khona indawo mfethu yabo
umasingcwabisane Yeah. ngeke ngizidalule igama lekhampani. Yes. Ikhampani nje yaziwayo ngathi kuyafika hawu ngitshela ukuthi la phela njengoba ngino-matric ngizosebenza like mhlampe eze-cleaner noma mhlampe njengoba nekhompyutha ngizokwenza yabo umsebenzi ethile ya qualify for izifundo zakho. Futhi-ke bangitshela ukuthi 4,000 kanje bathi uzoba enough ni 4,000 ngithi mina hayi uzoba enough bathi uhlala lapho ngibachazele bathi uyagibela lapho urenta malini la uhlala khona endlini ngibachazele bashise no le mali le 4,000 sonikeza wona uzogibela urente ngibachazele ukuthi nasemakhaya mina ngifaka imali Yeah. futhi nasali nalutho wena bangichazele ngithi mina ya kuthiwa yena fesikhulule ungasabi lana start 4,000 into ngenyanga imali yakhuphuka. Hayi ngithi hayi okay it's fine bathi-ke okwamanje uzosebenza labo uzoklina lo msebenzi lo esiqashele wona ngeke uzowenza manje. Ngithi okay it's fine ngizoklina. Hayi ngijabulisa ikona ukuthi hayi uklina cause yabona siyazi na uklina ngiyadoroba ngisule mfethu yabona into emele ngiyisule yabo. Hayi kambe insuku manager yakhona nje bengibona ukuthi ngikhonzile yabo ebuye ngizame ngalo ukugibela lo muntu engenzela ama favor rights engawacelanga yabo abuye mhlawumbe bephethe iskhaftini njenganqina ukuthi asukele kuphathi ibhayidi le KFC na sidla la madoda lawa asebenza nawo yabo amanye yabo angibize nami yabo umuntu right. Ngapha nomuntu omnyama le nisenzele yona. Ya umuntu hayi ngeke angifethayo ngifuna ukubhalula lo. Okay. Ngaze ngilandele. Futhi-ke kambe isikhathi-ke ungapheli ngisho 2 weeks athi lo mjida lo ndoda sokholela yabo. Athatha ngisibekile indlela sokuzola phela inyanga bathi sokholela le mali yakho yabo. So ngiyeza noma nje yabo 8,000 kimi yancane 4,000 plus 4,000 sebephinda kabili. Ngiklinile la engijabule kodwa manje ngibuka ukuthi hayi ngeke lento engijabulayo hayi ngeke konke wrong la ngasuke ngisebenze nje ngijust ukusula nje amatafula mfethu yabona khona ngangigcole lapha mfethu because abantu bayisebenzela kahle basema computereni abanye bayidayisa lo musicwabisane ayikho into engenzayo. Hey ngobuke 8,000 lokuthi yibo la ngisasebenze kanje kodwa nje into encane nje ngenzile just ukusula nje amatafula nazonke lezi zinto lezi like umopha nje kuphela. Yeah. Hayi ngabe nankinga ngithi hayi ngiyabonga and nakhona njengoba ngitshela ukuthi indoda sokudabulishela imali ibisho message la qingqing ngithi hayibo hayi ngithi hayi futhi idlozi la kithi nami kodwa manje kube khona namadolonyazo amadolo okhombisayo kushela igazi ukuthi no there's something wrong yabo ngathi bayangithenga la bantu labo bathi-ke usuku lokuthi sohamba sophuza kuyi-weekend sangathwala imali ungabi ne-stress ngemali esike oyitholile eholile so kuthenga thina utshwala amantombazane yobe khona uyazi-ke nawe amantombazane ayekho umuntu ongawathandi. Yeah. Futhi-ke hayi sihambe ngalo suku lo labo ngabuze kakhulu into eyiningi mina ngijabulela ukuthi hambe singathi impilo yami iyashintsha and la njengoba ngihlala namanje ngafika ngakhokhela irent inyanga ey'ntathu kulo 8,000 ngokhokhela 700 sinemali yabo kwaba fresh nje ngakuthenga nokudla ngafaka ekhaya 2,000 ukuthi badle nabo ngagrand nje. Futhi-ke hayi sisime esiphuza ngalo suku lelo kulo ndawo leyo kuthenga inyama agcwale la kuthenga ithumbu yabo athi ngithanda yiphi inyama ngichazela ukuthi angithanda ithumbu Uhamba nawo umphakathi noma abasebenzi? Ngihamba naye but lento ayenzayo ngathi uyenzela mina ngathi lana nje ngiya-appreciate ngathi ku-appreciate ukuba khona kwami yabo ngithi hayi no thanda ithumbu-ke mina-ke libe lilanda manje lashisa lapha libeke laphansi kudonswe izinkwa la kushawa inyama nakhona njengoba sisazosengutshwala njengoba kusadliwa la hhayi kuthengwe amabhodlela yabo amabhodlela nje la o-Jameson yaphuza beke la kuyaphuza asikaphuza manje ukuthi bese sidakiwe sengiqala ukuplaka nje kancane yeah athi ya ndoda angibize ngesibongo sami ngithi ya athi yabona manje sesiqala-ke manje naye siqala umsebenzi yabona yona kahle into siqashelwe kona la ukuthi usebenze edumbini yabo imali eholwayo la edumbini njengoba uthole 8,000 usuzohola nge-fortnight 8,000 mawusakhalisa nge-fortnight singakwazi ukuthi sokubhane
mhlambe ke kabili mhlambe singakunike for nasikunikeza ngenyanga la idumbu zenzani ukuthi nje uzigeze uzikline uzigade because kubalekile ukuthi umzimba womuntu because uhloniphekile yabo ube right ube safety wenze zonke ngize ngichaza izinto eziningi okay kusho manje usiyogeza idumbu uyayilanda mekhona into eshonini hayi angiyilandi mina okay wena ufika sekufika hayi azange ngifake ekulandeni hayi okay njengoba ucazela ngithi la ngibalekile la ngane indlela abangithitha ngayo njengoba ngisasanda kufika umsebenzi lo alright hayi ngibuke lento le ngithi akunankinga hawu mina lo kade ufuna umsebenzi ngawutholi sengizokwazi ukuthi shothi ngishaya imali engango 16000 nemali ngenyanga hawu futhi phela sengiphumelele yonke into isi right but ke baphinde ngize ngibone ukuthi labantu bangithanda baphinde banginikeze linye iviki before ngiqale umsebenzi lo uzilungiselela uyoqala wona futhi bele ngilungiselele lesilema lesi siqhamu lesi engathola ngaso umsebenzi siqhamu sesongitshela ukuthi wena imali uhambe enyangeni yabo uhambe uqina nje yabo ugeze nje yabo ube clean phezulu right isimina ngoba nathi akho uzosebenzisana nedumbu manje okay isibesebenzisana nedumbu kanjani uthi uyoyigeza ngisimina ukuyigeza phela ngisimsebenzi vele ngiyahola lento ngizoyenza ekhambisa kasi lokho kuphoqa ukuthi uyenze manje mina sengizohamba ngekhampani hawu eziye mami nangu umuntu phela mfowethu uyena umfakile la kodwa mase siyahamba nathi ngabunankinga ngithi ngawuqala umsebenzi angenze lento ayishoyo hayiqaleke busy ekhaya mina bazi ukuthi angithi mina ngisebenza emakhaya nje ngiyaklina and futhi azange batshele because ngiyazi ba react kakhulu ba react awumuntu angabatshela usingle ukuthi njani iduma bezovela besengiyeke lo msebenzi angibuye hayi futhi ke kambe futhi ke iqala inkinga mase kumele ngihola ngithi ngase ngidecide ukuthi ngihole ngenyanga le mali othenjiswe yona iqala inkinga mase kumele ngihole like uzoshaya iviki bese ngikhula ngayo la sondolile sekuthiwa ke ndoda manje ke sekumele ke ubheke khona enye inkabi esebenza nayo lapha ngiyidalula igaba layo athi sizwana nje sinasiconnectana engayifice kule company sasizomela ubheke manje ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani lo mjida lona bengixakeke bengisebenze mina uyibona usiphela kushona njalo ngithi uyazi nawe emhlabeni abantu abahamba njalo bo kwesinye isikhathi usokulina indawo la ehlala khona kenzeka ukuthi nje bethu emakhaza angabi nawo yabo abantu ngabe khona idumbu ilapho ke futhi ke athi ke imanager semele ufunda umsebenzi kulobhudi lo mthi into engixaka ngisebenza emini ngicela ichazela njalo ngisebenza emini ebusuku njalo siyaphambana ngingena ntambama ekuseni mase ngingena nayo uyaphuma siyashintshana nesinye amanye ama-team mina lesebenza nayo emini ke khona amantombazana bo go right hayi kuthi ngelinye ilanga kuthiwa ngizongena nayo lento lebusuku yabo it's okay it's fine mengena ebusuku ngiyabona nje lapha ngangiqala ukubona le ansizwe nje yabona umuntu uyashintsha umuntu in a minute ungayitshela ukuthi umuntu uyamazi manje but in few minutes akuphendukile isilwane ngabona isilwane kulomuntu ngalobusuku lomaphezulu singaqala even umsebenzi tshela futhi indodake yonke into ozoyenza la iphelele la izwe lento le yonke into ozoyibona la siyenza la iphelele la kuwena because futhi izosiza wena nomndeni wakho ngithi okay ungasaphuta amoda ngizoxolelana namhlanje because usaqala izwe lonto ngithani kanti kwenziwani le ngaka uzokwenza into ejwayele ukuyenza mina mekhona isidumbu esikhona yabo khona umuntu ohambile la usifike esigeze kanje lo manzi lawo usugeza ngawo kumele wenze sure ukuthi njengoba thina sisigeza ngale ndlela ngeke ngize ngichaze awusigezi ngayo ebusuku nje basosebenza ungagwari shake ngamakhamera asigezi ngale ndlela sigeza ngenye indlela kumele lapho sibe no bavu yabo abamanzi kube namanzi so isidumbu siswasha le khona lamanzi okay sisikhiphe yabo sisibeke le lo manzi lawo ayasebenza lo manzi lawo
no ya sebekunikeza manje ke indlela ke lezi abenza ngazo ama extra money maceleni. ya Okay, nami ngiqala into ukuthi laba fesi laba njalo mebeyophuza mesophuza nabo kushaya uma Hennessy VSOP aphuza mfethu ubhiyo omnyama laphayana kuphuza uma corona nakhona futhi kuthenga uma 48 uthenga inyama yangempela khayirisha imoto zangempela mina nje kodwa phela ngisangushana yabo hayi ke lo mbhemi lo wangitshela ukuthi hayi ke senza nje la ngifundise yonke into ngigoduke futhi ke ngingekahula bonke ngicabanga kahle emakhaya into ngingabatsheli ekhaya just usiphela lo ngibonile zefesi phela siyabona umuntu esengitshela into le semele nami phela ngeke Cabanga into eziningi ukukhuluma ekhaya. ngikule emakhaya semele namathunga ngithi ayongibheka mhlawumbe ngizophupha mhlawumbe angibonise ukuthi hayi no hayikhona futhi ngigoduke ngifike ngicabanga kahle into le ngilove emsebenzini after lensukwana lezo futhi udays bale bengifonela hey ukephi nakhona njengoba bengifonela ngathi kunokusongana usongelana phakathi Usungena shift manje usangene mina. sengena shift wena indaba solo uqala ungena shift wena useze emsebenzini ngithi nope angisezi ngina shift ngicela usebenze yilo i-day shift bathi mfethu usuzohola nje kanje ukuze u-unlock i-basic salary yakho lesikutshele ngayo mfethu nesidiki kumele wenze bese lento lesikutshelayo lapho wena ngwenze njani bafundi umuntu akutshele kanjalo Futhi uyaphoqa sengenzile vele into le already sengenzile yabo kodwa hayi ke ngihlisa umoya ngithazi ngiphindi vele ngisanayo imali vele ngisanayo incane lapha bomma ngimshinde imali encane ngibona ujabulile ingane yakhe mehambile yabo ibuya neplastic. hayi ke phinde ngiqhubeke ngisipane kodwa manje ngihlezi ngishaqinela bo La manzi sengadayisa manje uyasebenza. hayi angangitshengisi ukuthi adayiswa kanjani Wena uyawagcina. ngiyawagcina mase futhi nakhona bangixosha bese bewakhipha cause isikhwana kunabafundisi bathile yabo Abawasebenzisayo abafundisi bawenzana amanzi bona abawasebenzisayo noma kulo mfundisi lo khuluma isikhwana umfundisi lo wayesebenzisana nabo labantu lapha la nathi cause ngibenze lento le obawathandazela wona lamanzi lawo nesiqedo ugeza idumbu ngawo yabo awathandazele mase ke ayahamba ngathi umsebenzi omkhulu. Okay, udayisela abafundisi nenyanga ibona abantu abathenga lamanzi endlala. Ibona abawathenga kodwa mina njengoba ngichazela ngicine ngaqedi angasebenza isikhathi eside kodwa manje sengiyaqala ngiyangena incane kancane futhi ke kwathi sezoshaya usuku lokuthi ngihole semele ishophele imali kwi-account abaphinde bangishaye ngawo 8,000 ngibe disappointed ngithi hayi lo munye 8,000 tswana wathi suma unenkinga ekampanini uzothola nje ngekudala babe bethi 2,000 ngaphezulu benzele usabo ungalokho kakhulu and baqinisile banginikeza lo munye 8,000 after 2 weeks kodwa kuyikona ukuthi ke kwaphela lo nyanga leyo singasebenzi khona njengoba yabo bakwazi ukuthi ngiphinde ngithinte le nombolo nalelwami futhi ke kambe ke ngithole 8,000 njengoba sengitholile ngiphinde ngenze into right ekhaya ngiphinde ngibathi 3,000 bajabule yabo bathasha umsebenzi uphethe kahle leyo khona mfana wami ku-right yonke into ngisho ngihlezi ngisukube bayazi lapho ukuthi ngibhekene nenqanqa kanjani la eziningi. lesilima lesi asangikhulumisi lesangifaka la emsebenzini lesengitshela ngaso sisaphethe thathe sithole omunye umsebenzi isilima sangikhulumisi noma ngihlangana naye lokushini ngize ngifuna ukumtshela ukuthi phela manje ngisekingeni kanjani nje uyangidaka umjida nje uyangicross ngithi 1+1 isithunzi ukuthi ngizophuma kanjani nenkanankana le ngiyafuna uphuma kodwa manje ngicabanga ukuthi ngeke 8,000 ngizothola futhi mina phela ngo-16K ngibhadala 16K ngenyanga ngo-16K shothi ke uhambe ke nakhona before uthola imali abaphinde bakutshengisa esinye step upgrade kahle. ukuze uphinde uthole lo 8,000 lo yabo lo step leso mina ngingasivumanga cause manje ngeke angaboni ukuthi cause kwakhona ukugeza idumbu ngangakuthandi yabona ke meseke manje yabo nje bathi yenza njani manje bakunyusela umsebenzi nginyusela umsebenzi njengoba unyusa nemali bayanyusa bathi ungasabi
lo 16,000 lo esikutshela ukuthi sikunikeza wona manje kanje ngenyanga ulutho ngihlukana like nge-8 ungasabi 16,000 singawenza ukuthi sushaya after 2 weeks. Yeah. Kodwa manje ke isizodinga usizo lwakho la una license ngesimina hayi ngithi hayi khona license kodwa manje PDP yazi zangiphile ngisho 2 days ibuyile ngayanga nokwenza PDP mhlawumbe ngiyocheck ukuthi ngiyamehla right for ukudrive azakuphele ngisho 2 days yabuya iPDP bafuna i-ID yami nje yabuya ngasethela fast bathola lelake ndoda ke manje ke lamanzi lawa lento sikutshela yona kumele iphelele kuwena lamanzi lawa sesifuna ukuthi usidiliveleke wona manje ngesasebenza ngena emakhazini siwahambisa lamanzi ababa sikhambisa lamanzi lawa ngicabanga into ngicabanga ngithi hayibo sengiyoshayela futhi manje kube nenjabulo phakathi ukuthi ngizoshayela ya ngisahlangana nedumbu manje ke hayi ngivume kodwa manje ngiyasaba yabo kunokuvezela kwamadolo ya 16,000 ngicosha lapho ngizothenga imoto yabo kodwa njengoba ngivuma ngibashaya ngeskelini izonto le ngivumele ukuthi ngikhona ukuthi ngithole le mali engifunayo lesivumelene ngalo lo sonto leli before na siye kulesigaba lesokuthi mina sengizoshayela lama H1 lawa khona labo ama H1 lamanzi ababa yeah H1 amahandi ngisho ukuthi no ayikhona no okay angivuma kodwa ngimenze isilima ngisike ukuze ngithole le mali le vele ngiyabangiqalisa imali ukusebenza ayike phinde nguthole yabo lo S blocks lo but njengoba sengutholile bafuna ungineza 10,000 fast bathi ngizosebenza isonto elilodwa ngishayele ngizohamba nje indawo zehlohlokene ezila around abo Durban ngizosebenza 10,000 after lo sonto lo awu ngijabule yabo kodwa manje kube khona iphupho engiliphuphayo mina baba mangasekho inkabi yami yeah futhi ngiphuphe umkhulu omunye umkhulu angathi ngikhulu kodwa ngasolo ukuthi umkhulu ihamba nayo baba kusho ukuthi yabona umfana wami ke lo msebenzi lo sowenza manje akona wethu akona sinikeze wona angaqala ukusebenza ngisho ukuthi inhlanhla leyo ekhaya angithi abazi uzobachazela kanjani ngale phupho lelo kodwa manje iphupho eliqondile libheke mina yizolonto straight nje yeah ngiyalezo lo ngitshelwa wona nkabi yami ngisho ukuthi lana abafesi laba bayafona bangisicefe nabo yabo ekseni ngadili mase kusemele ngidecide ukuthi ngeke umsebenzi angibatshela izathu ukuthi yini or beke ngiye emsebenzini bayafuna mangilisicefe mfethu ngibambe khona sengathi ngiphupha ngayizolo ngibambe bathi lo ndoda sesikulandile yabo mfethu sila esitopini lento ukuthi bengithi ngiyabheka ngiyaphuma endlini nawo na sibe ngilindile yabo ntamba amamele ngiphume ngikhambe kumele ngiyoqala le egeke kumele ngisho indawo nawe ayisho indawo kumele ngiqala le khona ngiyodeliver khona ayivele ngishintshe mina ngisho ukuthi hayi phela mina yabo mina ngikhambiselana le nto le njengoba efikile shuthi umkhulu izole ephuphweni nobaba lekufike liyike shuthi ngikhamba nabo labantu labo yabo angibatshela ukuthi mina ngenze le nto le angivele ngibatshele inkabi yami ukuthi hayi ngikhambiselana nabo uthi hayi mfethu khululekayo yasi kwenze njani naye contract sikhambe utshela ukuthi lapha amaphepha kanje sekushaya ngesivalo kanje naye contract bengithi ngiyifunda icontract hayi 20 blocks ngenyanga phansi ukuhamba ngalezi moto zabo manje yeah nje khululeka ngaba no 10,000 singezona nje starter leso ukuthi nje futhi uqine nawe konke ngendoda wona mfethu ngibabuze yabo because ngidini ukuthi mfethu hayi manje ngokudeliver amanzi nje asegubhini encane nje sazini ngithola 20,000 nje ngokuhamba nje le moto yini le ngaka kahle bafethu njengoba eyidayisela inyanga la mazenzana amazathi hey abaleke kakhulu amanzi lawo yabo ayipower lamanzi lawo understand mfethu basebenza ngawo abantu abaningi isigubhu sawo abuza ukukama nithatha amanzi awubhavu wabekela isigubhu sawo nje esincane leso ukuthela lamanzi lawo obhavu ukuthela kwakho wona wonke asente eyodwa yabo
ayasebenza so ayabiza kahle kahle. ayathelelana yabo akuyona into yomuntu like uthi into esebenzela zona inyanga ukuthi zibe nalabo Bathaka ngazo kahle. bathatha ngayo. Hey nkaphe yami ngitshela ukuthi ngakho ngabetshela ukuthi ngikhambiselana lento lena wara yabona into lezibona kusukela ekseni kumele ngiphume ntambama ngiyavuma kuphinde imini futhi basebenzisa imizi la company le Yeah. iphinde ngivume ngithi hayi angivumi ngihleli kona la ngiphinde ngithi ngiyavuma ngithi angivumi lapho sengisayinile i-contract ndo kodwa phela i-contract eyifake leyo ngoba i-contract ungavuma ukuthi i-system ayivumi ukuthi ngaba khona amanzi adayisela izinyanga ukuthi zibe nepower ngeke ayivumi Into nje unikezwa yona just ukuthi nawe ubambeke ukuthi ne-contract. nami ngibambe ukuthi ne-contract hayi kushaya intambama ngiforce lana bangidodela ifoni yami yabo njengoba ngitshela ifoni yami angisakutholi access yokufona manje ufuna ukuthi yabo bengifuna ukufonela someone ngizoze njani njengoba ngithatha le tip le ngifuna ngize ngiyibheke ifoni yami la ngifuna khona sikhona isifili sihlabaziwe screen nginikeza ifoni encane ubhobho uthiwa nayi ifuna uzosebenzisa nje ukuthi usebenza ekhaya manje njengoba uzoqala umsebenzi le funa umsebenzi le wona no WhatsApp no Facebook asahlangana. Okay. Izonto le hayi ngisawuma uNkulunkulu wami ngizwethini sengiyabona yabo manje sengishawa live nje manje kanje yabo umuntu usengiqondiwe ngqo manje sengatshela angicela njengoba bekhuluma futhi laba first labo libele kusho nga e-wallet 1000 phinde khambe kusho i-wallet after 5 minutes uphinde ukuthi 2000 so leyo imali leyo nje mala petrol leyo umesulu kunjile uzimali ukuthi udlule uthenge something mawuthi ufuna ukubooka indawo kuthiwa 2 blocks lapha iyakhuphuka i-account yami la ku Capitec yabo isiwa mfethu athi 1000 imali yaku 9000 manje just lezo yenzani about ukutrade lamanzi lawo cabanga lapho mfethu lamanzi mancane kanjani ndoda yabo ku-H1 le la ngihleli khona la ehlaleni esinaka left seat akho umuntu ala ngemuva agcwele hayi ukuthi futhi amanzi amaningi amanzi nje amapheka ambala yabo kodwa manje awet ndoda yabiza ngicela isigubhu salaphayana angathi isigubhu ipack nje i6 pack yakhona Iphekwa kahle lento noma beyibeka. iphekwa kahle 6 pack yakhona ngasho ukuthi weta like tempe bo 50k 50,000 i6 pack yalo manzi lawo akudayisela futhi umzangoma akudayisela inyanga zangempela sobaba ngangitshela ukuthi ayathelelana amanzi athelelana muwathatha lamanzi la esigubhini uwathela like kumanye mhlambe akubhavu so sekwamanzi awodwa yabo hayi ke sengiyavuma sengivunyiswa nayo imali sikhona la ngithi akulenza uthatha le trip le bangitshele ukuthi sokutshela ukuthi wena hambe kephi sokudirector ngithi mina pho GPS uzobona kanjani kwavele bathi ngizobe ifone entsha so ungasabi nge-GPS le phone ibona kuphela bazi password ngabo bavele bayi-on kusuka khona lapho Uzofika la yakho. ngila ngikhamba khona nje. So lo msebenzi uwenza isikhathi esingakanani uzodecide ukuthi ngempela usuyayeka manje? Ngayeka sengizohola angithi ngitshelile ukuthi la mesuhola kuyahamba idebhiso kumele uvume ukuthi uzokwenza lento la abangitshelayo yona mesuhola la lento yenzile for that side mina sekumele ngihole unotunja u20,000 yabo lo bengitshele ngawo uzongena ku-account hayi ni wena yazi ukuthi ngasebenzisa ukolotho Wenza ama-trip. ngenza ama-trip ambalwa cabanga zange ngisebenza because kwafika imoto uzobona into leyo sinedlozi lami engihambiselana kwavele kwafana nemoto ungakafiki ekampanini yabo nje mfethu babona ukuthi nami lo unenkinga eziningi nje lo simqashe manje yabo akabuyele edumbeni so wagcina ke manje yabona yabona ukuthi lapho u20k lo ngeke ngisawuthola sengishawa ngenombolo manje babamba nabo ukuthi angifuni ntondole hey mina phela nami kubuye kuvuka ukuthi phela nami phela yabo ngiyabo nami nginenkani futhi ke ngicela ngasiqedwe istory sami yabo ngishaya amatrip ambalwa
ngisebenzisa yona le GPS bangifonela ukuthi hayi ke siyabonga futhi sesitholile imali sayidilivele kahle ubongile service yakho nalo futhi nalo yanyanga la ngeke ngize ngidale inyanga ngikhona enye futhi yazi edumile igcwele la nje la ngeke ngize ngishiya ngiyamsela manje lawo ngafika ngayibingelela nje hey abantu banemali ndoda abantu banemali ndoda abantu banemali yazi lo muntu leyana ungambuka umdelele sengasumbuka kanje vele delelekile bombuka nje lapha lezo kana ukuthi namali hey kodwa ndoda yabo imali lapha khona le moto le iBM yabo i200 irim lakhe amarimala le moto leyo ndoda it is the gold one phakathi icover yelokhuza yamasithi ilezi sibhalo jiba nibani bosethi ushaya ngedouble story lo double story lesasaziwa kodwa ngangiqala mina kuphela ngisibona sasaziwa nami ngangiqala ukusibona nje yabo lo double story kushaya ama license to grand ngizomdethile 6 pack yamanzi nje kuphela ayisiyabonga onikeza nebhodlela cabanga mfethu le bhodlela inesiphambano ngane ngihona ngiyabona Hiveso. Nakhona futhi nje ngishaya uvanje uma ngenza lo msebenzi sale sengiliphuza nami le bhodlela lelo ngokushaya. Delivery abantu lapha ko5 yabo ama rules nje la. Ngafuthi ishu around Durban yazi qaqa. Abanye phela enye inyanga ngidaba ihlala khona eDurban. Ihlala khona eTawu. Futhi ke kuthi mase kumele ngiye kokugcina. Yabo. Okugcina le kwamanye amakhaya nje le yakuthi. Ayi ngibona sengidakiwe mangishaya ibhodla leli nginikeza lenyanga le ngathi le nyanga isunyelwe ilokhuzi indlozi kimi ukuthi izokulamlela uzongilamulela hayi ngibona ukuthi sengidakiwe manje nabo ngivele ngishayise le eshwani le mfethu dakiwe irobot angilinakile ngathi imoto ngivele ngiyifake robotini izoshintsha lithi red yabona ukuthi lisuka la kulutho ku orange lithi red nginade ngithi ngalishaya yabo kanti kuzoba khona 7 seater odlula fast yabo ngifike ngishayise njengoba ngimshayisa lo mjida lona ahamba yobheka le vele ngijike fast sasengileni singabaleka phela manje yabo ngibaleke bafonela abafesi labo ndoda yini kwenzakalani kanje vele sengidakiwe vele steering sehlangene ukudawuna shaya imoto bathini inkinga mfethu sibona imoto manje sihamba amanye amaroute singawazi kwenzakalani usubona ukuthi la ugadiwe ndoda noma ungayapi imoto yazi ukuthi kiphi phela ngisho ngiphethe imali la amanzi cabanga ukuthi amanzi okugezwa ngawo ini idumbu kodwa wethu imali ungayazi shothi ke bakufonele batshela ukuthi yazi phela la sengivele ngashayiswa umunye umjide ngemoto bangikhiphela ibhamu sebeyangikhomba manje kanti ngiyisusa ndoda kwaba kubaleka lokho yabo kodwa manje ngathini kwagaxa la labavlog esilo ngamshayisa emgaqweni nabo wona wabuyela esayithini because ngithi njengoba ngabafunela esayithini usinenkinga nje la kuyabaleka nje bavele bathumela security yabo bafuthumela nje inkabi zabo yabo safika zabuza manje sikwenzakaleni washayisa imoto manje wafika waveza lo mjida lo ukuthi manje uyena lo ngishayisile yabo kanje kathi abadala inenkinga lezidala inkinga eningi hayi ke futhi ke hayi buke kuthiwa ke wona uzophinde edumbini ngoba manje lento yakho ngathi asayitholi kahle wena senzilima manje kanje ole 20000 wakho ngiyosawuthola ngivele ngithi mina kumele njani nami uthola lo 2000 lo ngizohamba ngeredweni ngibatshela ukuthi kwenzakalani uthini ngathi mina serious athe ngayilingi uyenza into le mfana nami usufuna ukufa manje ora roda sikho lapha yabo ngathi ngitholile yabo kodwa zange ngithole uphelele ngoba nje bafike banginikeza 15000 bathi ayihamba fana mphinde emuva because iyona ndlela engabatshela ngalo ukuthi ngizovela ngeredweni ngiyosho noma ngishaya ivideo ufuna ukuexpose manje ngifuna expose manje ukuthi nina company ethile kanje kwase kuphoqa la sengiveza khona ikhanda lami ukuthi nami ngiyasangana nami ngiyakuma so bathi ngibuyele edumbini nakhona ngagcina sengilova emsebenzini ngingayi yabo ngathi sengiya ngelinye ilanga futhi wabona umanager nkosiyami ukuthi lo mjida lo
uyayidinga le mali nange siyabuya futhi usizo shayina shift uzoyigeza futhi bamtshida ngasho usinenhliziyo enhle kodwa yilabo abanye abanenhliziyo esimbi yabo ngiyabona ukuthi ngisayingane hayi avela athi ngisuku lakho lokugcina lo emsebenzini ngicathi lento leyisuka njengoba ngibatshela ukuthi uzovela ngeredini ngoba expose noma mhlawumbe ngishaya ividiyo nje bathi asuku lakho lokugcina sinankinga nawe mfowethu yabo usuku lakho lokugcina uyaxoshwa ke manje uyangixosha usimo uthanda futhi ungahamba namanje sina sokunikeza imali yakho uzothola nje and yabisho futhi hayi nami phela ngenxa ukuthi phela ngisinqena ukuthi ngibe ngikhombisa ubugwegwe yabonga sengisebenza sikabanzele nje amanzi amakontena amaningi yabo ngalobusuku lobo buya yabo manje into usize engidingayo yabo ukuthi ngathi ngathola inyanga ezongigeza nje kahle iphume nje because into lehamba hamba ibuya yabo emqondweni imake umuntu ongazibuza noma mina ngizobuza ngoba ngila endaweni qashe kuyo yonke le mali ubuyenza sonke lesikhathi iphelele because fana usuwakhile fana nemoto mhlawumbe fana manje umuntu othize le mali oyenza ngalo yamsebenzi okwenza ngayo iphelele isithi usula manje indoda ebese nginayo yazi ngisenamali manje ayihlali imali yakho hawo njengoba tshela imali lapha edutho ngathi 8000 manje nabo kusuke bazi nje ngoba besuke bekunikeza idilo ukuthi shaya esinye isibhani bazonika next week kusuke bazi so 8000 manje ayihlali mhlawumbe phela 2 days wayo usuphelile so 10000 sengiteki mhlawumbe la 2000 imali sengineskipa phela kumele ube muhle futhi uyasacrifice wenza umsebenzi nje yabo yeah gcina mhlawumbe phela mhlawumbe 3 days noma 4 days 10000 lo usungasekho so kahle kahle esingakusho ukuthi damo bekunikeza imali nawe damo uyidla imali yakho yaho damongile kodwa ngisebenzanga isikhathi eside kube isikhashana nje yabo so njoba ufonele thina okudingayo kahle kahle ikuphi since usuyekile umsebenzi I assume usebenza kuyimanje futhi ngisebenza ikuphi okudingayo kuthina noma kumbukeli wenza sesiyiwona mina into engidingayo ukuthi ngathi ngathola mhlawumbe umfundisi omkhulu mhlawumbe ongafika mhlawumbe noma ngidinga i-counseling okay ya nje ayidinga umfundisi lento ayidinga inyanga because inyanga nazo ngezinyanga nje because njengoba ngidingenza lo msebenzi nje lo ngivezele esinye isithombe so lento ikulimazile wemqobo lakhe nje ocabanga ngayo ngendlela futhi owenza ngayo vese indimazi kakhulu ngiyadinga usizo kodwa-ke yabo nje angazi so anginankinga kodwa nje ngathi ngathola umuntu uzongisiza nje la iphume nje lento le emqondweni ngibe right nje njenga-before yabo nje into engihlukumeza ekhaya usaya ekhaya ngisaya kodwa manje abazi usenzela mali alright so mbukeli wenseso TV1 lolu daba nje ukulalela nje ulizwe lidinga wena futhi lidinga nathi ukuthi sibone ukuthi kahle kahle yini esingayenza just ukuthi simsize umfowethu ngoba umfowethu samncane wasuke wathola umsebenzi owenziwa abantu abadala futhi ke wathola ukuthi usenkampanini enobukhonyo obuningi futhi ke enezinto eziningi ezenziwayo khona ezazingahambisani naye noma ukuthi ezimphoqa ukuthi agcine ezenza kodwa kungavumelelanga kahle uzogcina kwenzile ngokuthanda imali noma ngokudinga imali because hayi uyithanda imali oyidinga wagcina uyenza le msebenzi wagcina uyenza so kahle kahle into esiyidingayo la i-counseling nabo futhi komkhuleko noma komuthi uzodinga kube into enjengalezi zikushiya nesinyama ingathi ngakhona into esuswayo kuwe ugcine nawe ukwazi ukuthi ngisho uyakhona kuma counseling nani kodwa ubuwena isinyama sisuke kuwena ukwazi ukubona njengoba kuvaleke ngisho amathuba omsebenzi kuvaleke noma yinini into mhlawumbe le edinga umthandazo futhi into mhlawumbe edinga futhi iyona inyanga noma idinga umuntu omthandazo noma umuntu osebenza ngamanzi into ezifana lezo so kahle kahle nje singabheka wonke ama options kodwa sizoshiyela umbukeli ukuthi yena mayilalela udaba lakho mezwa indlela osuyihambile yini engasiza wena that's why siyibeka kanje siyibeka la kwimidi ukuthi abantu beyilalela bese kusho bona ukuthi cha lo muntu udinga into enje ngoba baningi abantu abadlula into ezifana lezi maningi ama video abantu bedayiswa amanzi icubu abanye belala nedumbu bayazi ukuthi lento ikhona and bakhona basizakala kanjani so mbukelo wenseso TV1
ngiyacela ukuthi umfowethu la simsize, sicommente kuma-comment, sizame ngayo yonke indlela ukuthi simcathulise. Uzobe ebuka nje naye la on social media, ebuka ukuthi abantu bathini kuyena. Mfowethu, amagama akho okugcina ungathini kumuntu oswele umsebenzi, onikezwa ithuba elifana leli lakho wanikezwa lona? Yini ongayisho kuyena ejahile noma ethi cha, mina umsebenzi sengihlulekile, ngingawuthatha lo msebenzi wokuyoklina idumu noma wokudayisa amanzi edumu? Yini ongayisho kuyena? Ukuthi nje mfethu, yabo nje ezinye izinto akumele amanye amathuba kumele wasebenzise ngebana ku-desperate for mhlampe ithuba lokuthi usebenze mhlampe kanje. Konke kunesikhathi sakho, ukuthi phela ezinye izinto zenzeka like singalindele, yabo. Like zisuke izinto ezingalindelekile, into futhi engajwayelekile, futhi kwenye inkinga uthola usuphakathi usuke ungazi ukuthi uyenkingeni, yabo. So ukuze ugweme lokho wena mbukeli wami, ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi usethembeni, yabo. Ungayenzi into ephambene nendlela e-right noma into ephambene uNkulunkulu, ngoba lo mali ngeke uzuyibona, futhi lo mali leyo sekuyimali obumnyama, yabo. Ngeke ize isibeke kwesinye isitepiso empilweni, yabo. Angazi noma ngisho kahle. So kahle ukuthi abantu abangajahi imali, abalindi isikhathi siyeza. Inhlupheko ingakuphusheli ugcina usokwenza izinto ezingekho right. Uhlupheka ingakuphusheli into engalungile ngoba uzoyisola ekugcineni. Bukeli weNtsasa TV1, ngiyathemba ukuthi onamadlebe uzwile, futhi ke nalo ocabangayo umsebenzi ufana lo awugade uyingozi kakhulu, ugcina ukushiya nezinto ezingeke zisalungiseka noma idinga ukuthi uzowenza into ekujefana lezo ukuze uthole usizo, ukuthi nawe ukwazi ukuthi usizakale njengomuntu ohlele ekhaya. So mbukeli weNtsasa TV1, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare le video ukuze ke ifike ebantwini abaningi abadinga usizo noma abazokwazi ukuthi nawe besinikeze usizo. Inombolo ibhaliwe ucingo la esitholala kuyona, uzokwazi futhi usifonela uma ukuthi khona into ongasiza ngayo, umfowethu naso simxhumanise nikwazi ukuhlangana. Until ividiyo elandelayo, siyabonga.